Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua María Magelia Matalactanchipa o Hankichkan Oje con Pelegona, que Natarikiche Kanchik, revista semanal Rimarininchi con programa Lanchiguan Conan sábado, Iskaichunka Tawayo sábado, Puncha, wow, Gelegona, Pelegona, Kai semanalaña, Kai semanalaña, Kai enero killapas ripukunanpaq kay semanalaña kachkawaqillaykunap kay semana ripuchakungaña mikao horanchikpas 8:08 de la noche taytanchik sutinpiri rimakuykuylli llapallaykichikpaq wawqichillaykuna panchillaykuna imaynallam haykanillu kachkankichik hayrik huktawan kay programañachikwan chaykamachkanchik wasillaykiman llaqtachillaykiman willakuykunata qhiperikuykuspayki wawqichillay Pani chalay, chaynayata a ver chaynayata riki willakuykunama yay kulasunch apurallaman ganichkanku riki guías de turismo principalmente paykuna amriki yachanku kay turistakuna llamkayta paykuna desde puntamanta llamkarqaku nasparejsinku imaynam kay situación del turismo riki kay Ayacucho llaqtanchik perico awqillaykuna paychillaykuna porque paykuna siempre parlarichkanku kay agencias de viaje nisqankunawan y chay agencias de viajes kunapimi chay turistakuna siempre tapukunku o a través de agencias viajentakama a veces chayamunku kay llaqtanchikman mana riqsiqkuna rikaw wakiqkunapas igual rikuwaqllayku pallaykuna kay carrukunata rikaw Ayacucho nispa mana riqsiqa chayna sumaq tapuchakuykuspami kirinku riqsiqllami kaw llaqta Perosaq waqpi kachkan waway aylluy nispa pasanki rikaw de frente pero mana riqsiqa sumaqta tapuchakusparaqmi ima carruwantaq hamuyman hayk'apitaq carnaval imakunataq kachkan maymantaq riman chaynata rikaw riqsiqa bueno pues riqsiqa pusayllaña pusarikunki riki ayllutapas pitapas riki hakuchi kay tal lugarta chaypim kay actividad waq actividad kaypim kay tal hawarikuna por ejemplo ñuqanchik riqsinchik kay Amankapiqa Pampa de Quinoa Pampa de Ayacucho huklawpi riqsinku Pampa de Ayacucho mientras kay ñuqanchik lawpi Pampa de Quinoa rikaw Pampa de Quinoa Vilcashuaman chaypi kachkan rikaw centros turísticos nispa rikaw pero mana riqsiqa a ver imataq kan maytataq riman qawaq ari ñuqatapas achkaqmi tapuchakullawanku ñuqanini ari kaykuna kachkan nispa rikaw qamkanki agente turistachu mana ñuqaqa agente turistachu kani nipti agente turistata además kaykusaq chay pusakachakuwananpaq nispa ninku riki wawqillaykuna pallaykuna hinaptinkunan nichkanku riki kay justamente kay guías de turista guías oficiales nisqanraq paykuna riki incluso Ministerio de Cultura pay chaymanta licenciado rikaw imaynam taxista o transportemanta jorjomun papelinta taxinwan purinanpaq llamkananpaq chayna guías de turista kunapas kan documento kantanman guías de turista riki bueno yachapakuq llamkapakuq extraoficialmente mana registrasqa chaypis kantanman pero registrasqakunaman tarimasunchaq ya entonces registrasqakuna nin kay turismo llumpayta minusyaykuruchkan kay Ayacucho llaqtanchikpi pita huchayuq chay minusyananpaq ñan ninchik ya
¿Ah? Ñang ninchi wawqillaykunapa pallaykuna kaypiya los libertadores to laqlay kakuchkan carrokunapa seguramente redes sociales uyarikullankichik hawakullarqankichik pachaqa empresas de transport kay ayakuchuma amuqpas no sé hay que empresakunachik kay semanakunapa kay punchakuna incluso kunan achillay pachapipas huk empresachosmi kay waytara o mas horalawninpi perderon y pasajerokuna perjudicado wawqillaykuna pallaykuna empresa Palomino nispachu nichkaqa Palomino pichaqa perderon acá costamanta lluqsimunallapi o chay costa lawpichosmi chaytaqa mana churaykamuchkarqanichu kay willakuyman rikaw y chayqa afectanmi kay wawqillaykuna pallaykuna kay turistakunata chayna willakuy kanqa carrokuna chayna perden laqlakuna rin natinqa acaso turistakunaqa ina tayarisaq ninqachu no ninqa rika carro junqaytapas richkapti carro sayutinqa imatataq ruwasqa chaypi porque a veces turistakuna kan riki tupuyuqlla punchawnin tupuyuqlla mana paykunaqa rika watantin munasqan hora purikuqchu sino tupuyuqlla rika samana punchawllapi lluqsinku paykuna vacación ninkan mayor parte turistakuna vacación purinku rika tal fecha, tal día tal lugar picana, tal día tal lugar, tal día kutikamuna, tal día kay tawakta ruwasqa chayna tawakqa ruwanku riku wawqillaykuna pallaykuna. Si un carro perderonqa pajarintinkunaña chayamunqa hinaptinqa ya fracasachishkanña chay purikunanta. Entonces chay niwachkanchik haya de Asociación de Guías de Oficial de Turismo Agotur Taita Ivan Sotingasqa kay Wiraquchapa Arquímedes Villavicencio pairikinin kay Ayacuchuman hamuymi kachkan sasa kay Ayacuchuman mana ancha turistakuna hamuchkanchu hamuqpas aslla nichka huchayuq vía los libertadores tojo kakuchkan allin carretera peja auto Lima kama chayan hasta 6 horas soqta hora chayapi corrispan rikao balayna corrispan y normalmente que empresa kuna chayanan 8 horas pero haykapis chayachkanku chayachkanku más de 12 horas wawqillaykuna pallaykuna naptin chayriki atrasan paykunapa chay purinanta rikao apurawan purikuna porque uchku perik allimanta batitiakun hikutaykunqa carropa ima pisachampas perderonqa ruedan direccional pernuchankuna paki imaronqapas uchkum yaykuti chaypi qhiwikuronqapas direccional o frenontapas aparachinqapas uchkuman winakuruspaqa manchayllachu sino apurado marispa chay uchku winakuruspaqa hasta puyti kurunanmantapas wawqillaykuna pallaykuna y haykapika kay vía los libertadores kayna sufrimiento kanqa wawqillaykuna laqlay kunanqa ni kay uskurimapas yuyanñachu chaytaqa ripukuypiña pinsachkan ni allpallawan tallichinñachu haynata huk watakuna allpallawan talliykachispa alabakunra gobierno regional alchachichkan vía los libertadores claro kay lindallanchikta allarachin rikaw hasta Apachitaman duaklawmanqa aunque Kangalluman pertenecen pero igual waka namantaqa Rumichaca Licapa waklawninmantaqa Huancavelicaman pertenece otra administración y pitaq dueño kay nawan kay ñanninchik ña rimanchik ñawqillaykuna pallaykuna es kay ñanninchikkunata riki dueñoyan chay Provías Nacional nisqan Mari wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa mana riki llumpay turistakuna chayamunqachu kay Huamanganchikman aunque actividadkunata rurachkanku rika turistatan pusamuchkanñuqaykuraykum turistakuna hamun nispa pero igual mana es suficientechu wawqillaykuna pallaykuna ñanmi lo más importante
Chayataqa malay mama poste paso huichikuykosqa naspa carro tañeterollasqa kay Avenida Javier Pérez de Cuellar nisqanpi awqillaykuna pallaykuna chay pasakuron antes kay taytariki antes salvacorollan mana carrumpi tumpayta tañukusqachu tumpallata pero igual wakumachallanta ñotono mangara harikao masta tañurukuykospaqa poste hapirullasqa carro challanta awqillaykuna pallaykuna y kay poste piman pertenece ¿no? Electrocentro, ¿no? Seguramente Electrocentro y cha internet pacho porque internet pas postenta chora coronta cha araña allí que naña gago entrada a Avenida Javier Pérez de Cuellar chay que pasa coron kaisa chaco ojo le con pelegona kay pesnin que huk tractor se volqueten que limpia carga cochay pichay montonasja hachata ricao chay desmonten isjanta kay avenida 11 de junio chay pericao aten si chay volquete que jepaman suchos pan poste man que chocarolan poste tatanjaico ten chay postere que repos pan carro taja pero guajele con palegona chay rato ya sa pawalanco au personal bomberos samu bomberos orayan pero chay mag rato chay gorgaco en aspan chay kiris hata apanco hospital man igual wichikta jamushara chiqueao en aspaja igual corcón mancar jaricao bueno imagínate que hay taxistas reaccionaron a chay hora. Pero igual hospital Camasa Apayanco a con pregón, entonces Caipeja Manarique, Chayachu bombero con seguramente cable con ata pasado, cuida y gularjaco, mantenimiento nisjanta roa y gularjaco, ama puedes con ata, pero nada, carro y matapas, cortocircuito y mapas manto cuchay con arica y poste, wichip tenga, liakirico a con pregón. Marre mare. Chayña tariki chayna llata uripa chaypi pasca haya converico oglegon pelicona converique ancallarollasja rica y pasa con el que kunan o ñan uripa purinapi kay abancay laupe andahuayla chaypi oglegon pelicona más o menos 9:30 de la mañana temprano ya rique mana chaypi paso baño a cancho aunque kay camioneta rique ancallaron pero hina ñanllap ancallas hangraico solamente kiris jallarico auxilaygon palaygon tumpa kiris jallas manas 18 jaja tripuco tingues jarca siempre guaño y cangricao aunque caen pampa bepsa suaño co juaño chacon comao más rimar auxilaygon palaygon chayna llata jaina puncha rimar hanchik y justamente kunan seguramente pasan cuñari que asociación de familiares asesinados y heridos de 2022-2023 en Nicaragua Ojilagón Palegona marcha taroalachcan coricao y que haya cuchumanta con las 3 tariki loxinango carga seguramente pasan corican que para chacona psicota chacamos cantamao preparas canan coricao bolsa cunaban bolsacho o taja cantar mis bolsa mantaruasca con anga puncho con arica o casaca con chay con preparas canango pararemos para que ama no lloronan paricao pero con arison chiva Julia calao mangwa con Julia camanta pasca jaricao fotogonat manda gamulangoña wakmanta riki pawarimun cuña topana con gaku kay chincha pinchkami chincha mantes jariki chaype juñuna coros pachaquillaban rengaco Mens Kaimantak seguramente parte de que ringa ko auxilegona pelegona chay kamaringa ko puriringa ko carro piana panagonga ko chay narik alimenta ringa ko hasta chincha kamarikao y en chincha pican concentración chay mantaje a marchan ko tariki roa kulanga ko auxilegon pelegona chay se kwaka Julia kamantapas jaya kamongoña kay foto kuna kachkan ban wijala apericos foto con apericos kay pero sanchimina kachkan foto con waños con pa foto con chay nich kan ricao hayako isi kachkan liucha acompaña una chipa nis paricao pero mana liucho ateron acompaña moita porque
Entonces, mana erike fácil chuka en marcha con arora erikao, jaren con allá pagrikao. Que seguramente Lima Pinzuyanga, Coperigua, Liut Hayachkan, organizaciones sociales, colectivos, universitarios, jóvenes, comerciantes, transportistas, Liu Yachtarona, que hay marcha, Taroa Sunchik, Nispariki Conan, que hay Julia Camantapas, Jaya y Camuyan, Cojaton, Marcha, Guajilagona, Pan y Chalayagona. Chicay que tu panchi que nota introductoria Nishandari Guajilagona, Palegona, que hay sábado, domingo pega. Anika ina nota introductoria riko con polegona siempre rimeriskanchik makuna mantapas makuna mantapas y chayña tariki chayna llata kay noticias internacionales chaymi yaykusun chirikao chaymi ñuqanchik pariki tema central sábado domingo riko con polegona y wakej tema kunapas rimarinapa. Pero a ver, imawanta jalerson chikari kay ñuqanchik lawpi kay parakuna rikao kachkan yumpay parakuna chiripsi ayguykaramon kay sur lawmanta kay Bolivia lawmanta y parachanti rikao parachantin parakachamuchkan yaqa sapa punchaw miaw kusipaq kay ñuqanchik lawman llaw kawsaychakunapas kawsapakurun ña yuyuchakunapas liñum patataramun jurantin kuska usasa jurayñata qaw manañam riki ñumpayllakiq kanñachu aunque chay mucho rika diciembre killakama mucho kaja yutaqya seperon plantachakunata rikaw chaymanta iskapaqllaña kunanqa kachkan rikaw kawsaychakuna chay iskapachaqnintapas chikchipara parantin rika afectachkanta qaw y chayñataq kay chirips munapayamuchkanta qaw chirips munapayamuchkanta y chaykunamanta rikuydana kay ñuqanchik lawpiqa aunque nichkan rika kay ñuqanchik lawpiqa alerta kachun alerta amarilla incluso alerta roja kunan punchaw paqarin punchaw nichkarako porque kay sur lawman kay cordillera los Andes nisqan kay sur lawman seriki chaypi wakpi nishu chirintin wayrachantin runtu para chikchipara rayuntin kunariki lastantin liu chayarimunman kasqa rika hasta con claro 4.200 metros sobre el nivel del mar se llaman Hanayman y 2.000 a 3.200 chay por ahí con una mañana tarde que chichiparante o runtu parante ricao chay namik manamik las taja por ejemplo ayacuchuman chayamuncho manam chayamuncho sino chayan ariki que más alto orgulao con amang me que apachitanjing man chayan ricao chay chay altura gora muy reje que binch altura chuna tarikao reajlatanya orang igual que guanta altura que kino altunguna chay kuna tap reajlatanya orang arik imena bichay man trimachkanchik porque mientras ñuqanchik kay parapi kachkanchik wawqillaykunapa pallaykuna kay parapi kachkanchik waka norte nisqanpiñataq mana Norteamérica sino norte polo norte man tupaqmi kachkan Alaska Estados Unidos pertenece Canadá principalmente Estados Unidos aunque Alaska primero anaychapi chay urachampi Estados Unidos ¿no? Chaymantayataq kay Europa o países europeos chayñataq riki Asia Norte porque Asia kachkan Asia Norte e Asia Centro rikao mana Asia Sur kanchu porque India si bien es cierto kachkan último chupachapi y India patupaq ninguna kachkan rikao islakunapas y chaykunaqa kachkan centrollapi rikao mana kanchu sur kay ñuqanchik phin entonces Asia Norte nisonchik ya Rusia chayñataq Rusiaman linda tupaqkuna kachkan ashka llaqtakuna e incluso China rikao Chinapas partenqa rikao lastananpin tiyanku rikao entonces chay llaqtakunatas nisyuta lastachkan chirepas más chires hayna watakuna huk watakunamantaqa mastas chiri yaykurun hinaspa Dios ranka churun paykunaqa yachakuchkanku ruyaqllaña yakupa hawanpis ari yakumik chay lasta riki wawqillaykunpa tikaron riki mana yakuyanchu mana kayna estado líquido ningo mistirimaypi mana chaynachu sino estado sólido rika pakuay tikasqa riki wawqillaykunpa mana kay hielo hina tikaychu sino chay lastaqa riki algodón hinas rikao porinki hinaspa como algodón saruykuptik undikuykun o colchón rikao esponja hina undikuykunmi kao chayna esponja hina chay lastaq tiyakurun raktay rikao
mayokuna chay cañokuna chaykuna piñata tikarqarin yakupa riki paqwaychata hielo chay misaq hielo rikaw chaynas pasaykuchkan rikaw awqillaykunan pallaykuna. Enatin kaqaykaypi niwachkanchik justamente a ver Canadá. Canadá nichkan lugar más frío de la tierra, mallay mama, hasta 50 grados bajo cero. Yaku haykapim tikan chay 0 grados bajo cero manta urayman -1, -2, chaypi yaku tika, rancacho, hielo. Chay 0 manta hanayman 1, 2, 3 chay ñataqmi que junimik charikao. Por ejemplo, ñuqanchik temperatura corporal ninchao 36, 37 grados rikao, 37 grados positivo rikao junicharique. Ahí chanchikao. Walpachakunapa 37 hasta 38 haypan porque paykunaqa más juni aychachan kanku rikao. Entonces, chayna rikao yaku tiempo, por ejemplo, 100 grados. 0 manta hanay, pero 100 grados, pichayma más hanay, 1000 grados, 2000, chayna, ya chay qariki, chay fundiciones, nisqampillam kay metal kuna chay fundinan kuñam según paykuna riki ima metal pues kasqanmina más junitapas, más chiriniqchatapas rikao. Por ejemplo, horno rikao, horno, chaykuna hayka grados hasta 300 grados kama haypan wawqillakum chay horno rikao, horno tanta ruwakunanchik ya. Chay horno. Mientras que Uraymanja Chile rikao, chay nichkanga -50 hasta -58 grados. Wawqillaykuna grados centígrados Fahrenheit piñata seriki 58 grados Fahrenheit, porque iskaymi kan kay temperatura nisqan yupanapaq. Seguramente arinkichik rikao 50, bueno kaychat copiachaykusunchik kay maychay copiananchik mamallamam chingaronchus. Kunallan chayta ruwachaykusunchik. Jawananchipaj. Ahí está, esto es 2 rangos para medir la temperatura. Ahí está, churaygamun chayta. -50 grados, kaina chapericao, o hanaychan PC, chayna chikachkaimi grados centígrados. Kaychanmi grados. Kaychayatagme centígrados. Grados centígrados. Ahí está. Mejor kainata churayko sunchik ama pantachiwananchipa. Ahí está, más centradito, listo. Kay urachan piñata hawachkanchik que F, -58 grados Fahrenheit. Entonces, kanrik iskay tupukuna riki Fahrenheit pe otah centígrados pe Fahrenheit pe hariki más tupucha rikao. Imaynam kay punta awelunchikuna riki libra nispa riki libra llapin tupukoqku riki manan kilumpichkuna ñataqmi kilumpi hasta gramos ninkunapi. Por ejemplo, libra manamik exacto kilo chacho rikao, manamik. Arroba, por ejemplo, manamik exacto chacho, o si no kay kilumpi tupuptiki harikao masiachas hinaramik. Bueno, chayna ñachkanchu awqillaykunan pallaykuna kay Canadá se rikurirunman más chiri kunan tiempopi llumpay chiri más frío del planeta niwachkanchik. Entonces wakpiqa hasta carrokunapas mana apaganas awqillaykunan pallaykuna kunan tiempopiqa. Carrota apagaron que aceitimpas, gasolinampas, chay yachasqanchina carropa rikanmi chay yakun rikao, pero mana kay yaku ancho funcionan wakpiqa carrokunaqa. Porque yakuqa rankachurunman rikao, rankachuruspaqa hasta tubuchankunatapas llupakirunman natay wakpiqa aceitinam yaku kan chay refrigerante nisqan wawqillaykuna pallaykuna, gelatina hina. Chayri que mana tika rikao, mana tika gelatina hinalla rikao, chaywanmi chay carrokuna funcionan, chay refrigerante nisqanwanmi. Porque waklawpiqa más tikaniqcha kay ñuqanchik lawmañata rika yaykuchupis rantikunku refrigerantetaq, pero yakuniq chayqa, más yakuniqcha rikao. Porque kay ñuqanchik lawpiqa mana rankachunchu rika wawqillaykuna pallaykuna. Ya chaynam chay, a veces carruyuqkuna niwachkankichik burlakuachkankichik, acaso chay refrigeranteqa tikachu manam yakullam chayqa nispa niwachkankichik, manam.
según grado yo me awqillaykuna pallaykuna anticongelante nisqanniyuqkunaraq menos ima químicakunata chinankupas chayman chay carrokuna awqillaykuna pallaykuna mana apagana aprendiykunki chaysi tukuy tutapas prenderayakun awqillaykuna pallaykuna carrota apagaronki naspaqa aceitinta hunichinki yakunta refrigerante hunichinki naspas tallinki chaynatas arrankanku riku awqillaykuna pallaykuna chay sasa arranca mana kayaq Canadallapichu incluso kay Rusia hanayninkuna kanriki llaqtakuna riki chirinan llaqtakuna chaykunapipas chayna rikaw según reportes chaymusqam hina riku awqillaykuna pallaykuna hina niwachkanchik kaypi incluso mana chayllachu sino chay cablekunatapas tikarunsa hinatis cablecunapas tikaruptin llasayninman a veces wichikuykun pustikunatapas tikarun rikaw urumina llasayninman a veces chaykunapas wichikuykun nostinsi chaypi rika hasta kay cortes de electricidad chaykunapas kan viajanapaqpas sasa. Por ejemplo, agencias meteorológicas nichkan rikaw chaypi yachaqkunata preparakuychik llumpay chirim kanja mas chiriraq kanqapas hinaptinqa wasikichik hunichinayki porque wakpiqa wasita hunichinku llantata riki kay chirawpi riki llantakunanku chay muntukuykunku chay llantatami pigachinku tuta punchaw chay tullpayna kan chay huni rika chayta ñuqanchik lawpi utilizanchik chuma piqa chay wasiqa huni chumpa chayuqlla kakunki hasta kami puluchayuqkunalla kakunku ka wasi ukupiqa wasi ukumanta lluqsinapaqmi ichaqa raktayta pachakuykunku imaynapitaq chay wasi uku hunicha porque wakpiqa hunichinku wasita uywachakunapas 18 chay wasi ukullapi riku awqillaykuna pallaykuna ima uywachankupas rikaw allquchan misichanku wallpachanku oveqachakuna ima vakapas toro caballopas imapas wasi ukullapi awqillaykuna pallaykuna rikaw purun uywachakuna bueno purun uywachakuna yachankuñachi imayna vidan pasakuytapas riki awqillaykuna pallaykuna wakiqcha wañun wakiqcha kawsan bueno chayqa sapaqña rikaw chayna awqillaykuna pasakun chay mana chayllachu niwachkanchikta kay Estados Unidos manta rimaspa kay Estados Unidos periki achka llaqtakunata churaykullanku kay estado de emergencia nisqanman llumpay chirikuna kasqanrayku nevadas y hielo niwachkanchik awqillaykuna entonces kay nisqanrika kay hamuq punchakunapi desde el hayna punchamanta 23 al 26 de enero hasta nishu chiri chaykuykunqa hielo peligroso nisqanqa hielo peligroso chay siriki iskay chunka tawan estados porque Estados Unidos pa estadonkunaqa yaqa pichqa chunka masmi chay iskay chunka tawa estado kay nortelawman hawaqkuna chay llaqtakunapi riki estado de emergenciaman churaykullanku awqillaykuna pallaykuna hayna punchawmanta y kunan punch pajarin hasta 26 de enero riku awqillaykuna parichillaykuna chay nichkan riki kay Nuevo México mana kay México sino Estados Unidos me quitaron Nuevo México nisqan llaqtata hina chay sutiyuqlla rikaw Estados Unidos makinpuk estado rikaw entonces chaykunapipas igual chiri kachkanmi chaynaqa hunichinakunchiklla nishpariki nimuchkan rikaw mana chayllachu kay chirichamanta rimaspaqa kay Europaman risunchik Europamantaqa rimarunchikña rikaw Europaman risunchik hinaptin Europapas chayna situacionpi kachkan paykunapas igual kay narika wasita hunichispalla rika o bien gaswan o bien electricidadwan o bien riki llantawan rika mas riki manaña llanta Europa lawpis kanchu Canadapis llanta mas kan o carbón rika pero yachqanchina kunan timpupiqa puro gasolina o electricidad mi hunichinku rika awqillaykuna pallaykuna chay calefacción nisqan chay hunichinku cuarto tinatin cuarto huni rika awqillaykuna pallaykuna chaynas Europapi kachkanku España, Francia, Alemania, Dinamarca chaykunapi awqillaykuna pallaykuna rikaw
Pero kay Chile sí que wawqillaykunapallaykunata chayaron hasta Afganistán. Afganistán kari que Rusia pa uraynin rikaw, o incluso kay Irán chay pa vecino rikaw. Chay hatupachkan chay hatun urjumanchus miao, chay monte Everest ninchu, o los Alpes, Alpes asiáticos chay man pertenece. Entonces chay pis wawqillaykunapallaykunata soqtachun kahukniyo corona conaña chere pewaño collango agatuko y pampapas royajllaña wak royaja manam alpa royaj kasjanraykochu ay señorancha con alpa con royajkona rikao pukakona okay tiquilaslao ma che pukachakis entonces mana wak alpacho sino lasta riko awjria con paleuchay se yaja pacha que kiris hakachkanko kay Afganistán nisqanmanpas llumpay chiri y para con una chayan pero chiri parata lasta con una chayargaren ningrico auxiliagon para con acá y puncha o con api chayna te villa con autoridades talibanes rico auxiliagon para con chay taliban con ricao acá y pe a ver tu pachay que si son chico auxiliagon para con mai pinche Afganistán taricolachka mapa chataña Google map nis cantari hapi ko son cho chale panchalay Terika resoncho caro llakta cámara aquí vive en directo ojo no peleé con mi tapa lanche aquí está acá chatar apaga son chique ajá bueno Europa mancha ajá mapatacho las ranchigracho con allancho chaigo son chique vamos a ahí está listo cagai cachcancha ajá kai mi chay España ricao chay madre patria ni sang ma ñoga mamaicho ni madrasta pacho son invasores ya Rusia, Ucrania, ahí está Ucrania. Con alguien Ucrania mantenemos ya ahí está Ucrania, que azul chariki makicha chorachkanchi, que pincha guerra rikachkan, okay, patampi, que ya estamos Rusia, ricao. Ahí está Rusia, ahí está Moscú, que mi chay capital linko ricao. Entonces Afganistán más kachkanchi, ricao. Afganistán gari que uray chapiña, entonces chiriko nakachkan toko y kai pericao. Afganistán está por aquí está. Ajá, cae mi Afganistán. Entonces, mainin talinda trasun chica ruyak chamika, kai ruyak chai tu china kachkan, chaiman tami kachkan que Afganistán. Entonces, kai ruyak ni kachkan, kai mi chay montes alpinos ningucho chairico que caja. Ruyak hariki lasta, mo auxiliar con palecona, lasta, total lasta rico auxiliar con palecona. Orgo con total lasta. Entonces, kai pinche Chile, entonces mapa trabajo son casi centro. Acá Hanna es opera Rusia, acá Hanna es opera Polo Norte, acá Azuler, Polo Norte, entonces hay un rápido recorrido de con mapita, mapachata, guachaigon, chao, acá hay picachcan, huera cuchatapas, chore, camuscaco, fotuchanta, ricao, roya jalaña, pampa, purichacuchcachta, ricao, ahí está. Con añata Ucrania manchayasun guerra Rusia-Ucrania. Ucrania peria chascanchina Rusia pipas China lasta tiaguchkantaksa. Chirinampi paigunas kachkanko. Chirinampi. Entonces justamente cae mapa chanchima cae gutigosun chay mi cae Polo Norte. Polo Norte man bajamos un chicay man cae kachkan Ucrania cae ñatagmi cae Rusia. Rusia macho ya macho kai manta kai kamari ko khile con plegona kai mi che macho ya macho Rusia kai orienta mi China rikao entonces Ucrania marison entonces kai con verde kachkan kai mapacha peja su maglaña rikai pim kachkan che guerra rikao kai azul chao marcas ganchi chai con pim kachkan guerra kai la otra ya duiñas kan yari que Rusia y kai avanzamos kan poco a poco kai ñata mi capital que ya entonces rexei gonchi. Entonces, chay pipas chiri kachkan, lasta kachkan, wauxile con pelegono. En atin serie que chay guerra pe mana atichkan guchu peleaita. Principalmente soldados ucranianos, porque Rusia que llevo bombardearen en aptin que chay hasta cable de luz apanacona pues mana funcionancho rico wauxile con pelegono. Porque llevo bombardea y cabrón, está siempre sapa programa pe lenche o William Wikich que no tiene que chiricao Rusia así que bombardea y con ataca y con nisparicao entonces efectivamente China que bombardea can y no tiene cable con tapas poste con tapas o tachay plantas de eléctricas ni sangonata que llevo
bomballaykun achka Huamangapipas kachkan Mullipatapi o kay electrocentro nari kachkan chaypi cajakuna rikaw transformadores a veces chaykunamanpas chay chayaron ya chay bomba hinaspan wichirachitenqa manaña kanñachu chay fluido eléctrico achki riko awqillakuna mana achki kaptinqa manañas kanñachu riki qunikunankupaq porque kay qunikunapaqpas necesario imam kay electricidad o bien gas riki achkichawan rikaw pero imataq pasa con manas ni chaytapas prendita atinkuchu porque kan riki kunan timpupiqa chay nariki larga vista kuna especial larga vista kuna juni hawaq rikaw juni hawaq rupay hawaq rikaw chay rayos X hina rikaw entonces chay seriki chay prenderullanku hinatinpas riki rikurun hinatin wakpi waqay prenderun wakpim kachkan soldado nispansi misil tamandaykunku chay soldadokuna wañukun ucranianokuna wawqillaykuna pallaykuna ayachqanchinari que Donald Trump manaña ancha apoyota huñachu Ucraniaman porque chay pacificación ta firmaychik nis chay cuentoan rikaw kay OTANpa yanapasqallan ñariki Ucrania kachka aunque Estados Unidos iñalaraya huytaqa huchkan pero manaña chay puntat hinañachu tanto ayudata riko awqillaykuna panchallaykuna entonces chaynapi riki mana ancha apoyo kachkanchu nichkan rikaw chiripis sufrikuchkanku soldados ucranianos mientras soldados rusos paykunapaq kachkansi rikaw juni pacha rikaw especial kan riki pachapas kikillanmanta junirikuq ima pachakunaña kunan kakun wawqillakun paykuna chay pachawan ustukurunki hinaptinqa aycha chaykipas junirinsi kikillanmanta kimi kasqakunaña pachakuna especial rikaw. Entonces, como Rusia, Ucrania, chaypis kachkan lasta hawan, más tarde sufrichkanku soldados ucranianos. As pariki kay wakiq llaqtakunapiqa chay soldadokunas chay ruyaq wifalataña churakuchkanku. Imaninam chay ruyaq wifala auxilio, emergencia, paz, no dispares nina misterimay perika ama disparawaychu. Nispinatinsi chaymanga soldados rusos pasaspan chay soldadokunataqa riki hapiykamunku chay rindikurunkuña rikaw rindikurunkuña riki chay soldadokuna chay achka llaqtakunapi riki achka chay basikunapi riki ama chiripi wañurunankupaq mejor entregakuchkankuña wawqillaykuna pallaykuna chaymi kay medio de comunicación oriental ninku rikaw chaypi willakamuchkanku ya soldados ucranianos kikillanmantañam entregakuchkan Rusiaman manañam atinkuñachu kay chiripi peleayta nispa riki ningu wawqillaykuna pallaykuna ari kay Rusia lawak norte lawkuna sasa riki wawqillaykuna pallaykuna wakpiqa achkaq chay emperadorkuna chay Rusia invade munaqkunapas wañukullansi rikaw chay tayta Hitler pas Rusia ta atacasqam chay chiripimi que chay atirunchu rikaw chiripim perderama igual más puntanta Napoleón ninkuchu chay pues igual Rusia ta invadisqa chayta chayarullan natinsi lasta kaykanman natinsi lasta pillarqaymanta wañukunku hinasqa mejor ripukusunchik yanqaña kay chiripik may rusukuna pues kasqachu llew ayqikurun pakakurusqaku riki wawqillaykuna pallaykuna chay Napoleón riptin rikaw tiene que anga suyapayanku achka killa rika yarqaymanta mana riki porque llaqtaman yaykurunku hinaspaq chay llaqtapa chay tindakunapi kan imankunapas mikuykuna chay hacendadokunapa chaykunatam mikukurunku riki guerrapiqa rikaw entonces ima pasakurusqa chay fichapi llew siriki chay mikuyninkutapa llew kay lasta ukuman riki llew pampas paykunaqa yachanqa maypi pampasqankutapas llew pamparonku hinaspas pakakurusqaku riki wawqillaykuna panllaykuna hinas pakakuruspallanku riki hawamunku a ver yarqaymanta aguantarunqakuchus nispas yarqaymanta wañukuyta qallakuykunku chiripi ukatanku hinaspas ripumunku wikata kaynaq wañurusunchakku ripukusunchik nispa chayta ripumuchkas chay perderun chay Napoleón igual chay Hitler nisqam chay Segunda Guerra Mundialpi invadirqa Rusiataqa man atinchu Rusiataqa sasa invadina ninku wawqillaykuna pallaykuna pero kunanñataqa Ucraniawan hinapisinun llaqtallawan riki peleachakuchkan wawqillaykuna pallaykuna chayna kachkan kay guerra Rusia Ucrania
y kay Rusia rik alinchataña mirachkan sapa puncha rik metro chata avanzachkan más waklawchaña chay avanzachkan pero kay Ucrania pas machulla machum wawqillaywan paraykuna kay Perú ninchik tupachisunchik yaqa iskay kay Perú saya mas hatunraqmi kay Ucrania pas mas rimari wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari chayñata riki chaynallataq mamallay mama kay Estados Unidos manta rimas paqa kay Estados Unidos pesiriki hallaykuypaq kachkan kay guerra civil nisqan iman chay guerra civil hina llaqta ukullapiya riki pelio rika hina gobierno pawan hinaspa hina llaqta runawan riki wawqillaykuna pallaykuna kay gobernador Minnesota riki wawqillaykuna pallaykuna mana riki kay Trumpman qunqurayta munanchu rika imaynanpi porque karon kay problema kay enero killapi wawqillaykuna pallaykuna kay enero killapi chay soldados de Donald Trump soldados federales ninko o ICE ninko rika agentes de inmigración ICE paykuna riki kay napi kay Minnesota nisqanpi wañurachinmanku kasqa runata hina Estados Unidos llaqtayuqta mana chayqa migrantichu porque migrante kaptenqa matan migrante tharagawan nispari que Estados Unidos chay Donald Trump kutrigon marika pero kaypaq migrante tachuqaya sino hina llaqtayuqta hina gringuchata rika wawqillaykuna pallaykuna ruyaq aychachata rika wañurachisqaku chay ex nisqankuna hinaptinmi chay alcalde chaynta gobernador imatam Donald Trump chay runaykikuna llaqta masiyta wañuchin nispa riki paykuna organizakuykunku chaypi kachkan protesta hinatin kay Donald Trump imaynam señor alcalde señor gobernador qamkunaqa chay insurrección nisqantañam rurachkankichik chayqa balinchu nispa chayna discusión kachkan riki wawqichallaykuna panchallaykuna incluso nichkanku riki kaypi hinalla kayna sigin hinaspaqa incluso huklaw llaqtakunapas mana kay Minnesota nisqallanpichu porque niskanchaq achka estadokuna riki sapa estado paykunapaqa tumpa independiente niq riki wawqillaykuna pallaykuna aunque gobierno Estados Unidos man watasqa rikaw entonces leyta chayna turachaykunku rikaw imanam kay Perú rikaw ningo descentralización anchaya wawqillaykuna descentralización kan waqpiqa más efectivo pero estado sotiban iwaqpiq kanku mana riki departamento ancho provincia ancho rikaw o ni región ancho entonces wawqillaykuna panchallaykuna chayna pasakuchkan rika justamente chaymanta rimarispa kay wiraqucha riki ruyaq aychacha kimsa chunka qanchis watayuq kasqa pay siriki armanwan pawaramusqa imatam qamkuna kay llaqtaypi kay chaqwankichik trompa runankuna nispa riki wawqillaykuna pallaykuna tiksi balearusqaku kay runaqa balea ima ruwasunchik nispas balearusqakuna balearuptinña pampapi pitititik natiri hayanku primeros auxilios hamuychik kay runata salvaychik ari balearuniku porque balayuqmi lluqsiykaramun hinatin riki nispa rikanki chaymanta niskanku chay ratullas wañukunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna tininku chay runapaqa riki chay tumpachkanku rikaw chay runaqa karqa huk terrukum kaynan waknan nispa pero gobierno chaynataq alcalde o gobernador nisunchik chaynata alcalde niki mana chay runapaq kanmi licencia porque Estados Unidos perik armayuqmi kakunku wawqillaykuna manachu pasaq programakunapipas rimaqkanchik upiqa runas riki runa chay Estados Unidos pe arman marispa liw baleaparun runakunata colegiopi iglesiapi kaynapi waqnapi nismanachu rimarinchik ancha waqpiqa armasapa kakunku wawqillaykuna pallaykuna pipas maypas licencianda hurquykunku armatarantiykmunku chay armanwan defendikunku rikaw entonces chayna kasqa rikaw mana kay primera vez kay runata wañurachinku huk warmitapas chayna kimsa chunka qanchis wañurachisqakuña paypas igual riki mana munarqachu riki matam qamkuna hamunkichik chay ilegal nisqan runakunata qatikachashpaykichik nisparik seguramente ayllun riqsisqan chaypi hukaqnin karqina chayta defendispan rikaw y paytapas chayna wañurachisqaku wawqillaykuna pallaykuna chaysi riki kay Estados Unidos atipanakuy kachkan riki kay gobernador chay alcalde riki Guardia Nacional nisqanta hayakun y kay nañataq kay Donald Trump ñataq rikaw
chay agentes federales nisqan chay eis nisqantas masta yapan. Entonces chay soldado con algo chay sería que achka tarike soldado con mandaron ni cogilegon pelegon chay agentes federales nisqanta kay Donald Trump guardian con amantapas hasta más achkataraj ningricao más achkataraj. Entonces imaginampe porque llaqtaron auxilio imaginama kay Donald Trump soldado con wañu chazon chiquinis parik auxilio tallaqta jaya con ya bueno guardian chico na kachkan pay con allá cuidabasunchi, pero imagínate cuidando con que es algo raro, pues va a con o sea, imagínate soldado kan mangaricao cha inmigrante con apaj soldado que hay Perú perica tu pachispa mientras que hay policía con añata llaqta cuida y no tenga imagínate chayja si chum chay soldado fuerza apan que no tenga chay guardia defendenga. O sea, medio raro, chay ojilegon plegona, pero chay nada pasa con Estados jodidos, pero Estados Unidos está total, ojilegona, pan y chay con total, arica y pasa con jarik jainin pa 7 de enero tar, ojilegon plegona, chay rona wañuchisanko, chay manta que hay problema de que jamuchkan y más ta mirachkan rico ojilegona plegona y tanto gobernador para que defiende kuchkanta y matan chay rona con hatika chay tronis patronia tajam revela kuchkan que contra y penis pata bueno chay nan problema kachkan Estados Unidos pa ojilegon plegona jaini parimar hanchiña kay FIFA mundial chay me kunan wata apakunan rico ojilegon plegona kunan wata apakunan riki kay mundial 11 de junio a ver kachkan riki haika kileña tragal pichka kileña riki halaykunan pa kay mundial USA mundial 2026 aunque kairiki kay guerra kuna kasjanray cochay wanriki mana guerra kuna kasjanray kuancho más casino kay Donald Trump chay llapa ilegales jarjo muy munas janwan meriki runa konaning manam Estados Unidos man remankucho porque yachas hanchi nariki chay mundial man garin corona ko nariki toko erik chakao chay hinchas nishan rikao ese y yachan chikta kay último ila konape de que Estados Unidos prohíbe kachkan por ejemplo venezolano con mana yai con mancho Estados Unidos ya mana yai con mancho chay na hukla yachta con amantapas hina tinga imagínate chay pukliaq kuna yaykun waqih pukliaq kuna rikiao mana pas kanchu chay bisan nisqa aunque bisata pukliaqmi que nispa hoykorongaco pero igual hinchas familiares entrenador equipo bueno chay con imagínate ringa chaymi que chay boicot nisqanta ruarqaku hayna watamantaraq mana Estados Unidos man rimankuchu nispa hina tinmi que FIFA wawqillaykun pallaykun acuerdo man yaykur harikao Inatingmi que FIFA acuerdo man yaykor jamana chikichayna Estados Unidos piñachu Canadá pi México piña yakachu nisparika Donald Trump ya técnico ya FIFA Canadá pi México pi chororay tamunachkanki allí mirorako ya China jamana ñoja financias aykiñachu señores FIFA mana chayllachu si no, más problema pentari con FIFA, nisparik amenaza con alguien gachi que nispanit carga cocha mantari Donald Trump mana chaywan sirira chinchu juncorada chinchu naspani coron. Kai piponim kanan nisparik obligar jaina tensi chay na parlachkas parik seguramente chay FIFA picas con atari que convencer a chingo natni coro bueno. Estados Unidos plan que chay mundial apakonan mana punta wata kuna taga iskay kimsa llaqta organizar churki mundial tag sino Estados Unidos más y konan topas harika pero kay taita Trump kay nawate ay koron presidencia menas pare que kay llapa chay ilegal nisqan kuna hariamos pare que kay chahwata harorach kan ko llegó na palego narika entonces China pe Donald Trump ningrika mana kay pipone kanan kay pe yana pere que FIFA ne koron alinchik chaypi pas kachun ya ñamik ari neronchik ña Canadá ta México ta
Entonces ya kimsan piña kanja nispari que kai FIFA apakonga kai pikachkan chay luguchampas FIFA World Cup Copa Mundial de FIFA niskanigao 2026 United States Canadá México ya kimsan soticha kai primachka kaita umelema makaina chay kusun mejorado más kaita win chay chinanchip ahí está. Ajá, mana churico kunjo ahí está. Hay michay luego chango, United States, Estados Unidos, Canadá y México. Ah, mana punta con atagari que iskay kimsa na país con atagari que organización, digamos, bukuliakta lamika o suyule. Y con anga chay problema con akas hanrai korikao porque Estados Unidos mana miki ham munachkan ki chuliakta iki mana hamonan taruna konata nis parikao y China perikao. FIFA kai perding mangi pero imata pasa kuchkan wawqilla kuna para chay problema hinalla sigichkan mana tukuchkanchu kai política de Estados Unidos kai Donald Trump chay llapa migrante haria hinalla kachkan rico wawqilla kuna balegona mana chay susigachkanchu chay kunampas hina chay miñasota nisqan estado man trimachkanchi chay pipas chay migrante kuna hapimusqankupi chay defendiendo kunata chay corona suañora chingri que nichkan nichkao entonces chay nina ya kachkan problema hina ting si llaqta kuna nichkan rikao wake hamanam Estados Unidos manriki yaykunayku pak pruebas kachkaniko porque lista kachkan lista trabajo con rikao mayjin llaqta kuna mana Estados Unidos yaykun mancho ina tenga de que imagínate a ver llapa hinchan chiquirinja hincha de los jugadores ricao entonces manachu kai Perú mandaps hincha israelita hasta Rusia con apeps por emungraj China hinchan chikunaya llapa llaqta paricao entonces chaytas nichkan ko awqillaykunapa pallaykuna manam chay kunan apakunqachu chay mundial nis pariki awqillaykuna panchallaykuna manam apakunqachu nichkan rikao por ejemplo mayjin pukllaykunata ancha hawana kachkan nichkan rikao kay 11 de junio pe hawana kachkan riki México y Sudáfrica grupo A maypicha apakunqa ina México pe pukllaykanqa chay ancha hawakuy kachkan rikao nichkan rikao kay fútbol manga yachqanchina riki chay punta hallari chaynata chay hatun equipo chaynata rikao chay último final ninchkao semifinal final más que nada final chaypi mikerona jare que sepo estadio yaykun entonces manaña hinchakuna kanqaña chinatenqa asllaña runa yaykun qaynaten vasio inallaña kanqinatenqa imataq pasakunqa wawqillaykuna palaykuna manaña juljita junioyta atinqakuñachu minus challaña kanqa rika wawqillaykuna palaykuna chay julje rikao ni premianankupapas chay julje seguramente mana kanqachu rikao o sea chaypis negociotaqmi chay pukllaypas porque chay hinchakuna rikirin tanto hawakuq chay machu estadiokunam y haykapa chaninta chay huk pukllaylla wawqillaykuna palaykuna hayka runataq yayku 20,000 30,000 chayna runakuna yaykun chay estadioman tenqa a ver haykata chay julje yaykun wawqillaykuna palaykuna chayta nichkanku rika wawqillaykuna palaykuna kunan imaynay karunqa riki llaqtakunasa nichkan por ejemplo kaypi niwachkancha boicot al mundial crece el boicot al mundial dirigido por Italia, España, Francia, Noruega, Inglaterra, Portugal, Alemania, Países Bajos boicotearon chica y Copa Mundial 2026 por culpa de aranceles de Taita Donald Trump. Su problema es arancelazo también. Donald Trump riki konan hasta konata domina y tamona riki aranceloan mana caso que ninguna taja otaja un venezolazo mana gobierno mana caso y ninguna taja otaja riki kay waki llaqta kunata hariamuch kaniki ilegales nispata hamuna ilegal mi kanki nispata rikao qam kaypi Alemania pas nichkanta bueno chay mundial ama apakunanpaq Donald Trump yariki rasunachun allintay pinzachun imanam chay piliakulla perpaq arancel tam choramos ayki acaso Groenlandia también arancel tam choramos ayki
llapa chay ilegalkunata jarjomoy perikao ripuychik y mana más ilegal yaykunanpañataq prohibimuchkanrika kay llaqtakunan prohibido yaykumunanpaq países mana ruyaq aychakunaya yana aychakuna kay trigueño runakunas mana Estados Unidos man yaykunmanchu paykunaqa ruyaq aychacha misticha paykunallapas chay llaqta más rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynataq kay Irán man rikaw Irán hayninpa rimarqanchik kay Irán manta wawqillaykuna pallaykuna chaypimiki kay semanata kañaykusqaku chay instalaciones nisqanta diferentes instalaciones kay gobierno iraníma perteneciqta riki kañaykusqaku wawqillaykuna pallaykuna y protestapas kakurqataq rikaw protestas cantidad de protestas chay nisqanku hasta pichqa waranqa runatas kay régimen iraní wañurachik nispa rikaw pero nirqanchiktaq pitaq chay protestakunata umallichkan. Primero, umalichkan Estados Unidos, ricao, a través de su servicio de inteligencia americana, chay CIA nisqantaqa. Segundo, que Israel que a través de su servicio de inteligencia yaykurunkuta nas chaypi organizachkanku, ricao. Y mana chayllachu, Irán riki imaynam Cuba, imaynam Venezuela riki chay wichqasqa chayna wichqasqa sanción kakuchki natinmiki chay Irani runakuna empresariokuna mana ancha riki chay negociota libreta rurankuchu pakan riki ruranku aunque kunanqa riki pakan ruraypas fácil ña rikao mana riki facilta por ejemplo ya Rusiamanta aparamos unchik riki par de buques de celulares o de artefactos chayta kay perantikunanchik por ejemplo kay Perúpi antipaq kachkan productos chinos yangaña hasta aplicativo untakamas, entonces chaykuna mana kanchu, porque ni Rusia pas mana de frente taja rantikuyta munanchu, que imaps necesitasqanta nitaq China pas, ni China ni India, porque Irán kachkan riki sancionasqa wawqillaykuna pallaykuna y sancionasqa kachkanraykuñataq, ¿no? Último jainawata chay Israelwan chay tumpata bombardeanakuykun hinaptin chaykunapim chay llaqta wakchayakuykun riki wawqillaykuna pallaykuna mana mikuy kanchu no chayta aprovechaykuchkan riki kay Estados Unidos chay protestata organizananpaq kay Israel pero pitaq umallichkan chay antiguo reypa churinsi kawsachkanraq país Estados Unidos yachan paytaq riki kay régimen iraní chaykunata jarjuruspaqa paykuna riki kanku república o republicano ña riki wawqillaykuna pallaykuna mientras chay reypa churinñataqsi kutiykuspaqa riki kaqlla riki organizaykunqa imatam mana republicatachu sino monarquía o hina republicachu kanqa porque si monarquiaqa riki wañukunankaman gobiernan wawqillaykuna pallaykuna wañukuptinpas churinmi que gobiernan churin utaq riki pimanpas a veces mana churin kaptinqa ahijadunman primunman o pimanpas sobrinunman chaynamami regalaykunku rikao tinmi que chay gobiernan riki chaypas hasta wañukunankama rikao chaqay kachkanraq Inglaterrapi chay reykuna wawqillaykuna pallaykuna Españapipis kachkanraq chaqaya uklaw llaqtakunapis kachkanraq chay reykuna y paykunaqa riki hasta wañukunankukama manami que chay reytaqa riki cada ratuchu sapa pichqa wata sapa tawa watachu eleccionwan jorquspa kaqlla eleginku manami chayqa riki kay países democráticos republicanos nisqallampimi wawqillaykuna pallaykuna entonces chayman kutiykuyta munachkan chay régimen de reinado pues wawqillaykuna pallaykuna y chaykunapiwan hasta chaqwa kachkan mastaña yaqwarquruychik chayna ñuqa kutiykamus hinatin solucionakurun nispa rika igual chay actual régimen iraní chaytas jarquyta munachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kunan chay boicot nisqanta rurarunku porque kañaykarinku en diferentes instalaciones de Irán ña riki haynim semanamantaraq kay Iranta atakananmanta Estados Unidos riki tumpata sayaykachichkan mana atakachkanraqchu riki wawqillaykuna pallaykuna pero imataq pasakuchkan porque nichkanku rikaw atakanam kanqa imaynampi porque por otra parte kay Iránpis cristianismo pues mirachkantaq chayta nishunchik ya
cristianismo mirachkanta y kay Irán qariki manami que cristiano llaqtachu sino musulmán musulmán régimen musulmán paykuna ya aunque kay Irán desde puntamantas Biblia pistarinchik famoso Persia famoso Persia ¿no? Rey de Persia chay David chumana mao a ver David timpumpeja narachos me existirgacho pero ichaga karjariki Daniel ancha itayaga pandachkasanchi Daniel pa timpumpe manachon existirgaña chay rey de Persia chay Biblia tarinkichik chay mandar jamon rikao Persia con anjariki mana Persia chosotin sino Irán rico augilegon palegon y es el bíblico augilegon no palegon y maya pasa con gapas kai llaqtapi chay periki cristianismo mirachkanta y kai protesta periki cristianismo kunapas Estados Unidos maricao Estados Unidos mi papanche ganis papay mansaya pakuchkanko y chaypita kai cristiano runakunapas wañukuchkanta kai Estados Unidos mansaya pakuchkanko raiko chay jamoj rey mansaya pakuchkanko raiko rico augilegon palegona chay rey pas aprovecha esta monach situación taricao. Entonces, chay tariki tupachichkan kay Donald Trump, chaka cristiano kunata wañu chichkan, chay cristiano kuna salva resunchik nispata kay Donald Trump hewi con inas pangariki, chay hewi chaykospan hasta van atacay tamonachka, waujilegona payayegona. Incluso kay pejuko kaycho, a ver, aviones chinos. Chay seriki Irán man richkan inaspas riki llapa apoyota apachkan riki misiles, drones, equipos electrónicos chay tariko augilegona palegona ¿no? Yanapachkanko ama kay régimen iraní kay Venezuela ina wichironampa porque augilegona palegona y chay protestas con atañata riki wañu wachinta riki kay actual régimen o actual gobierno es un régimen régimen de visitas porque régimen achka utilizan chiricao entonces que actual gobierno es un chiricao actual gobierno iraní acá haya incluso portaaviones Lincoln chaymi kachkarja kay mar kay Venezuela chimpampe con la matro jorjonkuña chay seri que ya pa chay radio kunata apagarospan pakan ya richkan riki Irán man no si chayaron ñacho chay cercanpi chukachkan porque mana yachakunchu porque a través chay radio chay sistema GPS ninchi chay nintakamam hatipanko rico awqillaygon pregon chay nintas lio apagaron naspas Irán man dirige kuchkan awqillaygon pregon entonces chay sirvenja seguramente chay bukichantakama riki avión guerra konata mandanan pagarike avión guerra helicóptero soldados chay konata mandanan pagarikao porque Irán pas kay lamar huchaman tupaqtaqma chay golfo pérsico rike chay man tupaqmi kikachkan chay lamar huchapis chay chaykos chayman rike misilasut mandan hariko awqillaygon palegona soldado konata vecino llaqtakuna rike man involucraykuita munanchu kay guerrapi porque Irán amenaza con ricao amam llaqta con yanapankichikchu yanapaptikicheja bueno imaynam llaqtaykichip kachkan chay bases militares chaynintam haterikachisaykunikon te dice yanqallam chay kikinchik pura paykunapa riki musulmán ñuqanchis musulmán ama peleasonchu mano Estados Unidos yanapaykikumanchu niykuron incluso Arabia Saudí incluso Irak paykunas pasmanas munanchu awqillaygun paykuna chay siriki mejor barco chiktaña mandaros con ese barco taña mandachkan koriko awqillaygun hatun chay porta aviones Lincoln Nissan ta kay Medio Oriente ma chayllacho mana chayllacho kay Estados Unidos mamallaymama hora ganaro alausqanchik ñariki pero kay Cuba llamanta ñarima chaykusunchik Cuba manta rima chaykusunchik kay mana Cuba manta rimachkas kay Chile mantara Chile manta imaynampitaq kay Chile manta rimachkanchik porque kay Chile riki nichkan rikao
Israel taya hariachisunchi kay onumanta nispa porque chay Israel mereki yachasqanchik hinariki wañurachin chay gazapi kaqkuna chay franja de gazap kaqkunata chaymanta riki campañata kay Chile hallaykun kay Israel pa contrampi kay onumanta hariachinapaq chaynata riki sociedad civil de Chile riki rurachkanku nin wawqillaykuna paykuna paykuna riki hapipakuchkanku Carta de Naciones Unidas artículo 6 chayman hinaspaniskan rikaw sichu mana chay llaqtakuna respetangachu chay ONUpa nisqanatenqa paykunataqa jorquswanmi nispa riki chaytapas chay campañata hallaykun tukuy chayna ruraykunam kachkan wawqillaykuna pallaykuna kay llaqtanchikunapi mas rimari wawqichalay panchalay mas rimari timpupas ganarullawanchik chaynamanta kay Cubamantaq paqariñachusmi rimasunchik pero kaywan tukupachaykusunchik rikaw hayninpa semanata nirqanchik kay Españapi riki iskay trinkuna chukaron nispa rikaw arichiqatapuni chay iskay trinkuna chukarorqa chaymanta willamurqaykichik pero kay semanatapas huk trinpas chukaruntaqsa mana iskay ñachu sino sapallanñas chay descarrilamiento nisqantachik ruraron chay carrilchanchik rakinakuru imay chay pasaron chay purichkaspan riki lluqsiruspan chukarusqaraq hasta perqamanpas ninku riki wawqillaykuna palaykuna chay periki wañukun maquinista wañukusqa chaynataq chunka pichqa pasajero riki kirisqa kanman kasqa suqtas grave kasqaku riki wawqillaykuna palaykuna ari kay pasakun riki kay estación San Sadume Anoa y Gélida nisqanpak Barcelona España lao periki wawqillaykuna panichallaykuna entonces kay iskay chay trenkunapas rika iskay accidente troaron puntata iskay tren chocaron aynim semanata y kay semanatañata riki huk tren riki descarrilakuruspan perqaman chocaron y chay periki kay wañuypas karon rqa maquinista wañukurullasqa chaypas utin descarrilamiento yachasqanchik hinariki chay trenqa carrilchallantan o fierrupa hawachallantan purin rikaw chaymanta pawaruspaq riki wikatikurunmi chayman lluqsiruspaq entonces kay imaynanpi kay descarrilamiento kan a veces chay fierrucha churasqanku riki mana aguantarunchu rakikurun o minuciaron chay pawaron hawaman rikaw utaq riki chay trenpa chay ruedachankuna riki manan sumaqtañachu hapin hinaptin rikaw imaynam carrupa ruedan desinflakurun chaynina rikaw aunque mana riki kay trenkunapaqa ruedanqa inflasqachu sino puro fierro puralla chocan riki wawqillaykuna palaykuna chaynam pasakurusqa kay España laupipas bueno kay kamallaña riki kay programallaña wawqillaykuna pallaykuna kay tutapi paqariña mas rimariykunata qhipikuykuspa riki chayaykamullachkasunchik porque oranchikpas ya son ya 9:15 de la noche ari cuarto de hora chata ñam pasachaykullanchik Rimarininchik Punchawpa mitakuyninpi revista semanal Rimarininchik chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa